aka. Ovoz krasavchik Kecha aytgan bo'yicha bu yoqdan tortib o'tadilar. Kecha ovoz aytdilar. Kecha videomizda tartib chiqarmadikmi? Shu yigit bilan suylashganimizda bir Qarabayir atimni berim degan. 5 bo'lsa 5, 7 bo'lsa 7, 10 bo'lsa 10, qancha ming dollarga sotilsa, o'shoning aqchasini Hamzaga deganda. Mana hozir keldi. Hamzaning otasi Ruslan. Maşallah. Allah berişi dağ zat, alışı dağ zat. Har bir suygan pendesine Allah özü tartın berет. Kuda kalsa артында şifası var. Ушунча 7 milyon kalk sen balana бардыгы чын жүрөктөн ыйлап борозоңдо дуа кылат. İnşallah şu 2 milyon dollar siz Kuda kalsa putuna turup ketишке бир. Allah oya, Allah'dan kifaya. Anan Atakul aka bul atımın berişim sebebi bu men en жақсы көрген atım. Maşallah. Kırgız жылкысы. Anan Hadiyaga en жақсы десем берейин деп aka. Özümün en жақсы көрген Kırgızstanda palvanдарга şu тартып аткан нерседен пайдаланып айтып коеюн. Манас Ниязовка, Баяман Муралим уулу, Байкого, Садыкка, ушу мен атымын атын чыгарып берген ушу палвандарга Аллах разы болсун. İnşallah ушул атты кайсы пулу бар адам алган болсо, фисабилла Аллахтын разылыгы үчүн алып туруп, ал атты бишекте 50 миң доллар кылышкан мен берген эмесмин. Кыргыз жылкысы өзүндө турсун деп. Ошондуктан Geldi. Yoka жетелесинчи. Сразу. Ким ала турган болсо, Videonu öçürmөй тургула, сразу реклама кылабыз ушул жерден. Ала тургандар болсо, ат алам дегендер болсо тугандар. Сразу. Ушул жерден алам дегендер болсо, сразу сатабыз. Онлайн көрүп аткандар болсо, телефон номерун жарыялайбыз да. Мына келди. Машалла, көз тийбесин. Ушул Карабай. Аваздын эң жакшы көргөн ат экен. Канчасы? 6 asıy oldu. 6 asıy, maşallah. Maşallah degile, atqa көз тийбесин. Ушул атты, тугандар мына. Аваз берип атат. Maşallah Allah razı. Атайын жабуусу менен токуп, сонун алып келди. Аваз, аяктасың. Мына карасаң эле. Биз садака бергенде, чөнтөгүбүздө пачкалап пул турса, ошонун эң майда 20 сомун анан тыйынын издейбиз, а? Аваз наоборот болуп атат. Көрдүңүздөр? Atlarının içinden en güçlüsünü alıp geldi. Özü жақсы көргөнүн alıp geldi. Mına çınığı adamdık sapat. Başka jigitler dağı avazdan үлgü alsın. Бар бол, avaz. Seni mene sıyıqtan alız maşallah. Mına attı Kuda kalasa men sizge tapşıram. Anam bu satılsana men alıp getip yok. Atın kimde? Ruslan. Ruslan alıp getsin. Hot 100 dolara satsın. Hot 200 dolara satsın. Oldu men Allah'ın yolunda Ya anı mınday kılma. Men atты alıp alıp. Sen men aka men berdim boldu aka. Turale oldu hazır. Turale oldu hazır. Foto tura kıldınız. Berdi halas уже. Siz kağanın başlara menen siz kançaga satасыз. Buyagın может bir ulakçıga bir ulak apar çaptırıp dağı senasını östürüp satasыңарбы? Oyağın özü. Тура укам Кыргызстанда мен деген эң чоң жыйындарда мисалы үчүн Карабайлар көбү жетелеп алып келет да Польшага. Бул өзү кирет, ошо Польшанын атын чыгарган ушул жапайы. Çapay. Maşallah. Ulakçılar öte жақсы tanıydı. Atты özüң alып келдиң да. Atты özüң alып келдиң. 50 000 долларга аваз ака өзү берген эмес ушуну. Maşallah. Ошо улакчылар атынан эле сырас таныйт. Атты көргөндө эле таныйт. Баштапкы баасын айтып кой. Жок, буну Баштапкы дейсиңби? Пулун айтып кой. Пулун айтып кой. 20 000 доллар коюп койлу. 20 000 доллар. Камы бар, а? Жок, өтөгө карап кетсин. Эми бака мындай орозоңунда камын сурабасын ака. Эркек адам берип туруп кайра атты деле ушу бала подарка кылып койсун да баймын деген адам. Машалла. Анан бир сөздөн пайдаланып кетейин. Мына Кара Судан Россия заправканын нефтин тазайына Семетей досума чыктым чалсам, досум ушундай болуптур десем, досум мен жүздөгөн адамга ыхсан кылып аттым эле. Майлы канча жардам берейин деди, өзүң көңүлдөн чыгар десем, азыр Семетей келет 500 000 сом алып берет. Maşallah. Allah ekber. Semetey kütüyoruz anda. Allah razı olsun. Razı olsun. Allah razı olsun. Sonu. Attı mı? Атакулка, могу видеодон көрүп аткандарга бир жакшы кайрылуу кылып коеюн, ат боюнча маалымат берип, кай жеринде турат. Yazma videonu kim görse ama ulakça ağalar dostlarına jönötkülö maksimal uşu satuğa çıkıptır hepsi.
Şerge turala takışıyoruz. Ha? Lan çok açmayalım nerede? Reklaman değilsin. Buna ya Tuğan'da. Görüp duraslar. Bunun bağısı, baştapkı bağısı 20 bin dolar. Ondan çok hareket etti. Avazının altını. Bunu yeme. Bundaycha aytganda kayrımdуулuk iretinde niyet kılыңыздар da. Satıp alasız, mazza kılıp minesiz, ulaka salasız, bирок акчасын Хамзага бересиz. Niyeti şunday olsun. Ya kelingizler, ulakçılar, kökbörüçüler, sizlerdi kütөбүз, sayapkerler ayrıkça. Ушул атты эми таанып деле